Maya pa oras kabalen. Ayan tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanaun at lokal na istoryang dapat yung abalo, apamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap ngayon Biyernes, August 22, 2025. Yako po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. King Bacolor, matagumpay ang pesinayan ing Marksmanship Challenge ng Police Regional Office 3. Ay ni report. Sinimulan nitong August 19 ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang week-long Regional Directors Marksmanship Challenge sa Bacolor Practical Shooting Range sa pangunguna ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Kabilang sa mga kalahok sa kompetisyon ang mga tauhan ng PRO3 at mga sibilyang mahilig sa shooting sports. Ito yung Marksmanship Challenge natin. This is in line with the directive with PNP na dapat yung kapulisan natin dapat ready, magaling dapat tayong pumutok para in case of any eventualities pag may tao na nangangailangan ng responde, preparado tayo. Ito yung nakapaloob naman sa first pillar ng ating Chief PNP, yung swift and aggressive police service. So part nito, part to ng capacity building. So dito sa Central Luzon, we're ensuring that all our policemen are qualified marksmanship expert. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga pulis at sabay na isulong ang pagtutulungan kasama ang publiko. Sa pamamagitan ng mga programang gaya nito, patuloy na tinutupad ng PRO3 ang direksyon ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III tungo sa pagkakaroon ng isang highly capable at future-ready police force na handang harapin ang iba't ibang operasyon at pangangailangan ng komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. May kisan metong ne ang TikTok, king kulay ting gobyerno king digital safety. Lako ning TikTok ring hanggang advertisement, dikil king sugal. Ay ring report. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na itoknang ning video sharing platform at TikTok ring hanggang real money gambling o RMG advertisements magumpisa ngening Biyernes, August 22. Agpangkang DICT Secretary Henry Aguda, mismo nging TikTok, yang migkusa at tanggalan ring ang patalastas bilang pakibat king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. at king kampanya ning administrasyon para king meto nga ligtas sa digital nation. Dinikdik ng Aguda na mahulagang suportan da ring global platforms ing programa ng gobyerno karas king digital safety. Kapamilatan na kanuning pangalako da ring advertisement king sugal a proteksyonan lareng kayanakan. Kareng mila pa sa banwa, meron ka lareng advertisement king online casino, betting apps at aliwapang gambling services king social media, amig dalang kapigaganakan king publiko at gobyerno, uling malagway ting ma-access, pati ring menor de edad. Kukulay si Marcos na sigurado ang ligtas yung internet para kareng Pilipino laban king online gambling, scams, misinformation at data exploitation. Kayag naning kapag nasan na gawang mabilis at responsable ing internet access king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pasik na nga ng Angeles LGU yung programa at plano para kareng peace and order at public safety. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pepakit ning lokal na gobyerno ng Angeles City ang karelang matibeng commitment para king kapayapaan at public safety. King gewang workshop on the formulation of peace and order and public safety o POPS plan.
Megsilbing tubod kang City Mayor Carmelo John Lasandit II, i-Councilor Attorney Jessel Dairit, king amanuang aktibidad. Nung nukarin, pepa siyag naniti, reng maanimunang prioridad ning alkaldi, king pamagpanatili ning peace and order king syudad. Agpang kang Councilor Attorney Dairit, ing tatalakada pamuntok ning Committee on Peace and Order, balaw sing pamagsumikap ning Angeles LGU, kaya duwangan ning Department of the Interior and Local Government at aliwa pang community leaders bang makabuong konkretong programa amamye mas ligtas, mas matatag at mas mapayapang komunidad para karenganggang Angelenyo. Pasalamat iya naman ning LGU king DILG at kareng kayaduangan king pampublikong serbisyo king balaw sa suporta dareti king inisyatiba para king seguridad ning Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pamagbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.
Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Filipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang siyudad San Fernando bilang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Ciudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kikatanemang silipan ng Campus Journalism Caravan ng CLMA Pampanga in Sindalan Elementary School. The Central Luzon Media Association or CLMA Pampanga chapter rolled out its Campus Journalism Workshop Caravan at Sindalan Elementary School, City of San Fernando last August 20. Itibang so panlaring kaya nakang writers na mabiyasang lakwas Baying Division Schools Press Conference. Tuklula king migit 80 grade 4 at 5 students nang nekisan metong king first session nung nukarin tiruanan lareti king photojournalism apeni muna ning veteran photographer Nelson Gonzalez at collaborative desktop publishing ning educator at layout artist ay JP Manalang. Hands-on ning naging training inyatambing lang may kagawang sariling outputs rin kayanakan iba't king pamangwang letrato ang gaking pamangawang mini publication. Yung main goal tamo. Ito nga ka rin primary projects tamo, voluntarily, alaya pong bayad din, libre po ini. Ya pong panabili na ng kakatamong Chairman Emeritus Cesar Bong Lacson ita. Nung gifted tamo, tintamong skills, tintamong training, ken broadcasting, kahit tamo ini, idaki tamo ka rin kakatamong estudyante. Dakal po salamat ka rin viewers tamo, ka rin supporters tamo, kayong CLMA Pampanga chapter. Sana po ako po sasawa, ulingi kami po, hali kami po sumawang sasaw at mami knowledge po na libre para po ka rin kaya katamong kayo nakal. Te, pasalamat tema ng eskwela, aking programa ng Amanwang Media Organization. Ay napakalaking tulong po sa ating mga young journalists as we call them, no? Kasi po ito ay preparasyon namin para sa magaganap na division press conference bandang October po or November, no? So ngayon pa lang ho, kahit 3 buwan pa ang DSPC ay naghahanda na po tayo para maging prepared po ang ating mga young journalists pagdating po ng kompetisyon. In behalf of the Sindalan Elementary School family, malaking pasasalamat po ang ibinibigay po namin sa ating mga media sa CLMA. Kaya mo naman kareng sinaup king session, rank teacher coaches adina Boy at Magsino, Camille Gonzalez at Michael Atanasio. Magbalik king caravan king daratang August 26 para king final leg. Asasakop naman kareng niyayaliwang journalism fields, kalupaning news, feature, editorial, science writing, editorial cartooning, sports writing, copy reading, pati na mo rin TV at radio broadcasting. Manibat inyang umpisan niya inyang 2022
Cebu. Miras ni CLMA Pampanga Caravan kareng niyayaliwang public at private schools king probinsya connecting professional media practitioners with young storytellers. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen. King takbang apasik na nga ng international apamiugnayan ating kaligtasan na rin turistang Koreano, neto nga ba yung help desk ing mibuklat ing Angeles City Police Station 4. Ay ni-report ng Ira Ignacio. Official yung buklat king Police Station 4 king Angeles City ing bayong mitatag a Korean help desk, bang makapagserbisyo ang po mamye seguridad para kareng Koreanong mamasyal o manuknangan king syudad. Present king event Lee Sangwa, ambassador ng South Korea king Pilipinas, at chula naman di Undersecretary Hilberto D.Z. Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Director ng Police Regional Office 3, ang po Choi Jong-pil, President ng Korean Association keng Angeles. Bekyabe mo naman keng seremonya din na City Tourism Officer Louis Lazatin, ang po Konsehal Attorney Giselle Dayrit, Chairperson ng Committee on Peace and Order at tubod ng Mayor John Lazatin. Makatutok ya kanuing help desk kareng tourist-related concerns, bang mamye mabilis sa sao pampo ken pa magpatibe ugnayan kareng Korean tour operators ang po negosyo. Ako po, Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Mitmulang tula, ring migit adwang libong Ortelano king luwaw kay ba't tinanggap ayuda, iba't king DSWD kasan metong ing Kapitolyo. Ay ni-report ng Laika Gamboa. Tuklok ing migit adwang libong Hortelano, ing dininan sa pinansyal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD king Baleneng Lubao. Personal lang tinagon king aktibidad Governor Liliana Nay Pineda at Mayor Esmeralda Pineda. Layo ning programang iti ng gobyerno ing asopan di Kapampangan king karelang problemang pinansyal lalo na ring masakit. Ako po Laika Gamboa para King News Force Pampanga, balitang tutu, King Balen, Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Taluyang ikiting sentro ning babanten na low pressure area ning Pag-asa king 1,150 kilometers silangan ning Eastern Visayas. Aduang senaryo ing akakit king LPA. Mumuna, posible yung maging metong a tropical depression bayo milapit king landmass, at ing kadwa, posible yung mabuo kayari ng linipat king kalupaan ng bansa. Kung nanumaning malyari ka ring adwa, magdalaya pa mo rin pamanuran ka ring aliwang parti ng Luzon. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita keti King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, issue o reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadiran kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Ayun benyo lang yan ng biyernis rin may kalapay istorya ketiking probinsya. Yapo po ibenigin to at iniyi in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susunod.